Kulobo busuku bekukhunjulwa kwaModekhayi, le shift leyangena emsebentini ngalobo busuku. Kwaba ishifti leyatiko ngemlando. Yathi inkosi yabuta lokuthi kepha Modekhayi wendelwa ini. Bebathi bona ukuthi hhayi ngekwemlando kude lendelwe kona Modekhayi. Uyathi uNkulunkulu uyathi ukuthi utawubeka bobani kuphi labatiko ngawe labatakukhulumela. Ngiko Nkosi yami leli vesi lithi ubothula uNkulunkulu utakulwela. Ubothula uNkulunkulu utakubekela abantu esikhaleni. Ubothula uNkulunkulu utawukwenta bacondzane nemafayila akho labekavaliwe. Bathi sebawavulile baphindze bawahumusha. Ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela ukukufundzela lamhla kuGenesis sahluko 16 cale kuvesi 1. Sarai umka Abraham abengenamntwana. Abenesebenti lesasingumGibhithe lesasibitwa ngekuthi nguHagari. Sarai wathi ku-Abrahama, ase ubuke simakathe ungimile indalo. Ngena kulesisebenti sami, mhlawumbe ngidawutfola ngaso bantwana. Abraham walalela livi la Sarai. Abraham asahlale iminyaka leli-10 eveni laseKhenani. Sarai umka Abraham wathatha Hagari sisebenti sakhe lesasingumGibhithe wasinika Abrahama kuthi sibe ngumkakhe. Ake sesigijime nje sinake nathi inshwanyana. Kwekucala Sara vele uswele akanamntwana. Kepha umuntu lanaye sisebenti. Umuntu longasiye wakhe. Sara lithi iBhayibheli wase uya ku-Abraham wathi ase ubuke simakathe ungimile indalo. Uyabona kukhalelwa Nkosi yami. Uyabona kutshelwa liciniso lelisebaleni nawe ulati leli kuvisa buhlungu. Kuyakufaka esilingweni. Sekubuka likhambi lelithutane, likhambi lelisheshako, likhambi lelivamile. Abraham kwaba lukhuni ukuthi angeke abambisana newakakhe ngoba lebe kubonakala ngathi kuyimpendulo sekukhona. Uyakhumbula ensimini yase-Edeni sitha sangena nga-Eva waletha sithelo ku-Adamu. Adamu wabona kungcono kusidla na-Abraham wabona kungcono kuthi angene kuHagari njengaloku lithi leli vesi. Sara umka Abraham wathatha Hagari sisebenti sakhe lesingumGibhithe wasinika Abraham kuthi sibe ngumkakhe. Uyabona sihlobo sami, mangabe sewuhleti isikhathi lesithe kumbe uhleti isikhathi lesithe ugula, uhleti isikhathi lesithe ungatholi breakthrough yana into nayi, ungatholi bantwana, ungatholi umsebenzi, ibhizinisi yakho solo ingasukumi, waze wahlala isikhathi lesithe, you are mostly tempted to try everything else or anything else. Mase uhleti isikhathi lesithe, lokubukeka nje kulikhambi ugijimela khona. Kwangathi uNkulunkulu wemusa abengakusida angiside singacoshi tintfo letitawubuke kati likhambi kanzi ativeli kuNkulunkulu. Ngicela ukuphindza lenge ngakusho. Lokubuhlungu ukuthi waze kwefika waze walithola likhambi ngalenye indlela lekungasiwe yaNkulunkulu. Umdlandla wekukholwa ubese uyakunciphela. uNkulunkulu akasiphe inhlakanipho sitibone tintfo and sikhone kulinza
noma sekuphele iminyaka lelishumi njenga-Abraham. Kepha may the Lord help you to keep waiting upon him. Amen.